Sallallahu alaihi wasallam. Markar ka sa dia pintu. Aish, makurago mo ita apa? Mela ka pa suruh pekanjak. Tajuk telepon ko dito. Salah. Assalamualaikum. Jadi Amrul. Oh iya Pak Haji. Iya. Oke Jo, boleh kan Jo THR melo lingi. Iya Pak Haji. Tanya lah. Yuk ketemu mau THR nih. Ya, pasti itu Pak Haji. Ketemu Pak Haji tuh? Iya, kasih Pak Haji. Sana melo. Tolong aja deh ngaji. Ya. Kasih kakak. Nah, dia ciri raci. Tak bagi si matu cair. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, tamat nih. Salah kapan? Kau kutu-kuturan pun boleh kau yaw? Nono kau. Para pengen. Kini teh apa Pak Haji? Muka itu air mupau. Wah, mak beli mana ngi iro, magi mupau nangi maka da THR supaya masijak kulau. Itu sih kemaka dia kalau ku pada cengir pintu dia mesa mulau. Apa tahu agak tu kunci iko. Wah, wasing deh di mabel teh ko keluar malam Pak Haji. Weh, cek tona halo Pak Haji. Dia maga ketemu balik tak cicang dia daripada ku apa dia nak dempeng pungalatala. Ajak aja migla de bicaramu lo bawa no jo pakan jakir tengah ku jo lo wali ko palu. Iya Pak Haji. Kita temu apa je rumah kita tepak. Cakru bisa di mataku dua lica. Kali mau tidur kapan? Oh parah nih. Masa tuh namin lagi air ini sulit. Bicingan, tanya. Pak Haji, ini lu ada jam, ini di sebelah jam ini, ini, bu.
Bukan hingga teh, Pak Haji. Kenapa jarak setengah naneng ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pemain Deng Haji Mopis mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga di bulan ini puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sorry,